Ebana guys ngiye kuzamuka muri ino misozi namwe muramubireba hano ni ahantu heza cyane nitugera hejuru twitegeye umujyi ndagira ngo uze kureba neza ukuntu hari ahantu haba ari heza cyane muri ino sitwari bagiye rero urabona ko nateje na mbutiyaje ari nako tugenda twiyumvira akaradiyo twumva urubuga rw'imikino ku munsi w'ejo ubwo banakimubazagaho yagarutse avuga ko rutayizamu sofa kugeza ubu bitakiri muri priority equipe ya Chelsea nyuma yaho witwa Raheem Sterling yinjiriye muri ino equipe ya Chelsea aza gufatanya n'abandi mu gutaha izamu muri The Blues ngira ngo mukanya Fred yatwerekaga abakinyi mu by'uko busatirizi bwa equipe ya Chelsea uko ushobora kuzaba buhagaze mu gihe equipe ya Chelsea takongera cyo itafata umwanzuro wo kongeramo undi mukinnyi muri rusange ubwo Raheem Sterling n'abandi bakaba bazashaka uburyo bashaka ibitego muri la equipe ya The Blues. Ari night terambere fan nayo turi ari nako bigoye kubona uhagarara ngo tube twareba umujyi neza ariko turagerageza turebe ko biza gukunda ngira ngo mwabonye muri kubona neza abantu mwatembeye ahangaha murabona ari hehe nimba wawugerageza urabona ari hehe muri comment hasi ndaza kugira ngo uze kuhambwe